فيض الله والعرفان Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 21. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Autor knjige je Hazreti Mirza Bašuruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih, drugi za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo pričom bitka na Huneinu. Poslanikov ulaz u Meku bio je iznenadan. Plemena u blizini Meke, pogotovo oni na jugu, neko vrijeme nisu bili upoznati s ovim događajem. Kad su ovo čuli, počeli su okupljati vojsku i pripremati se za borbu protiv muslimana. Tamo su bila dva plemena, Havazin i Sakif, neobično ponosni na svoju hrabrost. Savjetovali su se međusobno i poslije promišljanja za svog vođu izabrali su Malika ibn Aufa. Onda su pozvali okolna plemena da im se pridruže. Među ovim pozvanim plemenima bilo je pleme i Benu Sad. Poslanikova dojilja Halima pripadala je ovom plemenu i poslanik je kao dijete živio među njima. Muškarci ovog plemena okupili su se u odred i krenuli prema Meki, vodeći sa sobom svoje porodice i svoje pokretni imetak. Kad su ih pitali zašto rade ovo, odgovorili su da hoće vojnike podsjetiti da će, ako okrenu leđa i pobjegnu, njihove žene i djeca biti zatvoreni i njihov imetak opljačkan. Tako je snažna bila njihova odlučnost da se bore i unište muslimane. Ovaj odred se spustio u dolinu Autas, najprikladnije baza za borbu. Sa svojim prirodnim skloništima, obiljem stočne hrane i vode i mogućnostima za kretanje konjanice. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ovo, poslao je Abdullaha bin Abi Hadrada da izvijesti o situaciji. Abdullah je izvijestio da je na ovom mjestu vojno okupljanje i da su odlučni da ubiju i budu ubijeni. Ovo pleme je čuveno po svojoj vještini u strijeljštvu i baza koju su izabrali pružala im je ogromnu prednost. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio Safvanu, bogatom poglavici Meke, da pozajmi ratnu opremu i oružje. Safvan je odgovorio: "Ti hoćeš da silom prisvojiš moje bogatstvo?" Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: "Mi ništa ne želimo prisvojiti, mi samo želimo pozajmiti ove stvari i spremni smo dati dogovarajuću garanciju." Safvan je bio zadovoljan i složio se da pozajmi opremu. On je isporučio ukupno 100 ratnih odijela i odgovarajuću količinu oružja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozajmio 3000 koplja od svog amidžića Naufala bin Harisa i oko 30.000 dirhema od Abdullaha bin Rabija. Kad je muslimanska vojska krenula prema Havazinu, Mekanlije su izrazili želju da se pridruže muslimanskoj strani. Oni nisu bili muslimani, ali su se složili da žive pod muslimanskim režimom. U skladu s tim, 2000 Mekanlija se pridružilo muslimanima. Na putu su opazili arapsko svetište Zat Anvata. Ovdje je bilo staro lote drvo sveto Arapima. Kad su Arapi kupili oružje, prvo su otišli do Zadata Anvata i objesili ga u svetištu da primi njegovo blagoslove za svoje oružje. Kad je muslimanska vojska prošla pored ovog svetišta, neki vojnici su rekli: "Božji poslaniče, odredite i za nas Zat Anvat."
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo osudio i rekao: Allahu ekber, govorite kao sljedbenici Musa alejselama. Kad je Musa išao u Kanan, njegovi sljedbenici su na putu vidjeli da ljudi obožavaju kipove i rekli su Musa alejselamu: O Musa, napravi za nas takvog Boga kao što oni imaju bogove. Slijedi priča Božji poslanik vas poziva. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zapovjedio muslimanima da zapamte kako je Allah uzvišen i kako njega trebaju moliti da ih spasi od praznovjere. Prije nego što je muslimanska vojska stigla do Huneina, Havazin i njegovi saveznici su već pripremili određeni broj zasjeda, nalik streljačkom zaklonu, da odatle napadnu muslimane i kamuflirali su artiljerske položaje savremenog ratovanja. Oko sebe su izgradili zidove, iza zidova su bili vojnici koji su ležali i čekali na muslimane. Ostavili su uski prolaz, da muslimani prođu kroz njega. Većina vojske bila je postavljena na ovoj zasjede, dok je mali broj bio pored kamila. Muslimani su mislili da neprijateljski broj nije veći od onoga što su mogli vidjeti. Tako su otišli naprijed i napali. Kad su već daleko odmakli, iskriveni neprijatelji se uvjerili da ih je lahko napasti, vojnici su se poredali ispred kamila i napali centar muslimanske vojske, dok su ih skriveni strijelci zasuli strijelama sa pozada. Mekanlije koji su se pridružili muslimanima da pokažu svoje junaštvo nisu mogli podnijeti ovaj dvostruki napad neprijatelja i pobjegli su natrag prema Meki. Muslimani su bili naviknuti na teške situacije, ali kad je 2000 vojnika jašući na konjima i kamilama probilo svoj put kroz muslimansku vojsku, muslimanske kamile i konji također su se uplašili. U vojsci je vladala panika. Pritisak je dolazio s 3 strane, dovodeći do opće gužve. U ovome je samo poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa 20 ashaba stajao nepokolebljivo. Nisu svi drugovi pobjegli s polja. Oko 100 njih je ipak ostalo, ali su bili na određenoj udaljenosti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Samo ih je 20 ostalo da okruže poslanika. Jedan je ashab izvijestio da su on i njegovi prijatelji uradili sve što su mogli da životinje uprave prema bojnom polju, ali su se životinje uplašile jurnjom mekanskih životinja. Izgledalo je da nikako nastojanje ne pomaže. Oni su povukli uzde, ali su životinje odbile da se okrenu. Ponegdje su vukli glave životinja tako da su ih skoro natjerali da dodirnu svoje repove. Ali kad su ih odboli prema bojnom polju, one nisu htjele ići. Umjesto toga one su se još više vraćale natrag. Naša srca lupaju u strahu za sigurnosti poslanika, rekao je jedan ashab. Ali mi ništa ne možemo uraditi. Ovako su ashabi bili postavljeni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao sa šakom ljudi, izložen bujici strijela na 3 strane. Bio je samo uski prolaz iza njih kroz koji je mogao proći samo nekoliko ljudi u isto vrijeme. U tom momentu je Ebu Bekr radijallahu anhu sjahao i držeći uže od poslanikove mazge rekao: Božji poslaniče, hajde da se povučemo na kratko vrijeme
i neka se muslimanska vojska okupi. Oslobodi uzde moje mazge Ebu Bekre, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Rekavši ovo, podboo je životinju naprijed u klanac gdje su na obje strane bile neprijateljske zasjede, odakle su ispostavljali strijele. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podboo svoju životinju, rekao je: ja sam Božji poslanik, ja nisam prevarant, ja sam sin Abdul Mutaliba. Ove riječi izgovorene u tom trenutku, krajnje opasnosti po njegovu ličnost, pune su značenja. One naglašavaju činjenicu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista bio poslanik, istinski Božji vjerovjesnik i da nema straha od smrti ili da se ne boji da njegov cilj neće uspjeti. Ali uprkos tome što je zasipan strijelama, ako ostane siguran, muslimani ne trebaju da pripisuju bilo kakve božanske odlike njemu. On je samo ljudsko biće, sin Abdul Mutaliba. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek bio pažljiv da svojim sljedbenicima usadi razliku između vjere i praznovjerja. Nakon što je izgovorio ove znamenite riječi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Abasa. Abbas je imao snažan glas. Poslanik mu je rekao: Abase, digni glas i podsjeti muslimane na zavjet koji su dali pod drvetom na Hudejbiji i na ono što su mislili u vrijeme objave sure Bekare. Reci im, Božji poslanik vas poziva. Abbas je podigao svoj snažni glas. Poruka poslanika sallallahu alejhi ve sellem pala je kao grom, ne na gluhe uši, nego na uši u napetom iščekivanju. To ih je pogodilo kao električni udar. Upravo oni ashabi koji nisu bili u stanju da svoje životinje natjeraju prema bojnom polju, počeli su osjećati da više nisu na ovom svijetu, nego na kijametskom danu suočeni s Bogom na sudnjem danu. Glas Abasa nije zvučao kao njegov glas, nego glas meleka koji ih doziva da polože račun za svoja djela. Tada više nije bilo ničega da ih zaustavi, da se ponovo vrate na bojno polje. Mnogi od njih su stajali i samo sa sabljom i štitom jurili na bojno polje, ostavljajući životinje da idu gdje god hoće. Drugi su sjahali, odsjekli glavu svojih životinja i jurnuli pješke poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kažu da su ensari tog dana jurnuli prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem brzinom kojom majka Kamila ili majka krava juri svom mladunčetu kad čuje njegov krik. Uskoro je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio okružen ogromnim brojem ashaba. Većinom ansara neprijatelj je ponovo podnio poraz. Prisustvo Ebu Sufjana na poslanikovoj strani tog dana bio je snažan Božji znak, znak Božje moći s jedne strane i poslanikov primjer koji prečišćava s druge strane. Samo prije nekoliko dana Ebu Sufjan je bio krvožedni neprijatelj poslanika sallallahu alejhi ve sellem, narednik krvožedne vojske odlučne da uništi muslimane. No ovdje je danas isti Ebu Sufjan stajao na poslanikovoj strani, njegov prijatelj, sljedbenik i drug. Kad su neprijateljske kamile jurile, Ebu Sufjan je razboriti i iskusan general. Vidio je da će njegov konj vjerovatno podivljati. Brzo je sjahao i držeći stremen poslanikove mazge krenuo pješke. Sa sabljom u ruci išao je sa strane uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odlučan da ne dozvoli nikome da dođe blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da prvo ne padne i ne ubije njega.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem s oduševljenjem i čuđenjem gledao je ovaj primjer Ebu Sufjana. Razmišljao je o novom dokazu Božije moći. Samo 10 ili 15 dana prije ovaj čovjek je okupljao vojsku da dokrajči islamski pokret. Ali došla je promjena. Nekadašnji neprijateljski komandant sada je stajao uz poslanikovu stranu, kao obični vojnik, pješak držeći uzde mazge svog učitelja i odlučan da umre radi njega. Abbas je vidio začuđenost u poslanikovom pogledu i rekao: Božji poslaniče, ovo je Ebu Sufjan, sin tvog amidže i tako i tvoj brat. Zar nisi zadovoljan s njim? Jesam, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i molim Boga da mu oprosti sve krivice koje je počinio. Onda je, obraćajući se Ebu Sufjanu, lično rekao: Brate, Ebu Sufjan nije mogao sakriti uzbuđenost koja je izvirala u njegovom srcu. Sagnuo se i poljubio poslanikovo stopalo u užetu koje je držao. Poslije bitke na Huneinu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vratio ratni materijal koji je uzeo na zajam. Dok je to vraćao, mnogostruko je platio naknadu zajmodavcu. Oni koji su dali zajam bili su dirnuti brigom i obzirom koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazivao prilikom vraćanja opreme i naknade zajmodavcu. Osjećali su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije običan čovjek, nego neko čiji moralni primjer stoji visoko iznad drugih. Nije čudo, Safvan se odmah priklonio islamu. Došli smo i do kraja ovog videa, do narednog videa. Hvala vam na pažnji i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ريق الكرام ونخبة الأعيان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان